use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Matuko aberoka tigaire eri omutinyo gatano na rimwe mwaka yegobwechiri ubere 2025 onyare gwa kanse gose onyare kwera igo no mwancho muri Getembe TV boirire buya obutuko buye bwa 2025 na gatatu njengoro kwa Catherine Nyaboga veni Nyaboga kroso muna bwi manyiriro na boigo Wilfred Matunda kuri studio akabenera gongonya kwene kyabuna chibichana mariogi gwikira chira senchira yo bwekera karibu sana Ekeonga weekend Chinsa ibira senchira erenkera kagima kurubu gatagatibo muchobo songo korende Facebook na YouTube na otore buna Getembe TV onyako bote ujumbe gosa komenta tomase namba yetu studio eri tunyare ko banaye goika omwero tukumanye gati yari abereka gwatika korwa imenesko yorogongora gusi gose korwa chikont chonsi emerongevire naisano emerongene naisano ibire chensi ya Kenya. Chaka umwanchi muri Ekeonga Chinsa ibira senchira ere yowe kirano kegima ritskara rero nigo ababwatani bagusangirikana gose komerana ase Kirisia gya Catholic Diocese of Kisii omocho bosongo erikonyora amaigero igoroitinchira baranya reko bakogenda kwegerera obwene bwa manyabantu anene bono obwene bwa bana bake obwene bwa bantu bari bamenyete no borema nabo igo egati yobwene ose abantu bari babwate okoganya okuya ajaiga nigo aina no samagiria yaiga nigo aina no ne kiombe kia ba sister kikemanyekene buna Association of Sisterhood of Kenya ase kirisekyo gya Catholic Diocese of Kisii ase bona abantu baburiwe wesokia na gukwana nerio gerimo anamono chinga kia abantu baria osabantu abo babere bakonerirwa ase ebinyoro ndipo nasanya na robotoro asenchira ekobwatia hii habari ambayo tunafanya nini Chingaki ebikore byokunereriwa kwa bantu bigendete konekiwa anena sorogongorwa gusi lituko lya lero bwatani ao kurwase county ya Kisii nigo baumerana asokonyora maigelio na bigusangiriria ebirangere byabo igoro yokwegerera obwene bwa mwanyabantu ngoro kwa Sister Georgina Chitambasi, Sisters of the Blessed Virgin Congregation, representing the LSK unit, national unit here in Kisii. Nimetrainiwa na the national unit LSK
kwa maneno ya human rights na pia safeguarding of minors and vulnerable adults. Na siku ya leo nashukuru sana kwa sababu tumeweza kujumuika hapa kuwa na mafundisho. Dieta Korogo Sister Florence Kerbo, chairperson Association of Sisterhoods of Kenya, Kisii unit. Na vile nomo kwa munene rero saurie seminar tubwate ya child safeguarding and protection. Jina ni Sister Juliana, Little Sisters of St. Francis, working in the Association of Sisterhoods of Kenya, AOSK. Tuko na programs different kama vile Justice and Peace ambayo inaangazia mambo na watu katika jumuiya. Egati yabagambi baikirana sama igeri ya yue nigo ba umurubiri yoiga okoboko unenchire yamo yoguchukubwa tokobo konyi anene asebaria bagendete kuunirwa. Injasa Marieta Njoni Nyaboga Makol, the chief of Kigor location, Kisii Central, Kisii County. Lero igotuacha seminar ya safeguarding okolenda abana bake n'abantu betenyareti asingenjo hao unabane maf. Ekerekyo nigo baba bagosemiwa chinchere ao chokorwania ebikore bunebi koboro kereri turena omwana nyoro osalirwe yanga chiaye ntigo sibigwa igo akoiruja gitari bunarego tena tu report omwana anyobwate mechando chintakane chikolera nkote bitora abantu bamintu unababwenete koire report yabo asaba gambi tuanyora mafundisha ya akaratokera na ali inka osase binyoro bito igagotokonya so maintain law and order agotokonya asogokonya abana bali bakuwe megondo batikiri chintakana egotokonya aso protect abagotu bali bakuwe gocha singenjo ao bono nigo barule okubolia gochasa abantu bonsi kubwaterana elio gokeania ebikoro bunebiga anene kurwa sebinyoro. Tunajua tukishikana mikono pamoja, all these different categories of people, we shall make it stronger because issues to do with safeguarding are very sensitive and delicate. It's not a one man's job, na ndio maana tumeleta watu pamoja ili kwa pamoja tuweze kushirikiana na kusaidia jamii yetu. Huwa tunafanya a lot of capacity building, doing gender sensitive awareness. Ono uko basaba abantu baminto abo asomolebi mo kira kermo igweto montacha ndigete abantu mbarora abana bake abana chintakana abangina abagotu mechando nero robabwate ulipotereka seni kiao kia Getembe kurega se county ya Kisii letena na enkoro kwa dipon asanya Murikeito dipona sanya mbiamono ase oroboti oru na toko skabosio nigo imambia rero abamenyi bai Kenya iti kanunda egotoka eward ya Nyakoe ebungi ya kitutu ya South County ya Kisii besoke na korobekana erigo kurera epare yembe yabereke ko basumbwa anemono ateneni rio bosombi ase enseme yose bano bamuborire omwemsebe ward ya Nyakoe omoske Cosmos yagi wesoke na kubaroseria epare yo korende omoske oyagi ni ose Cosmos omoske oyagi oyoro mumse we wodi ya Nyakoe nigo esokia na goteba embure nyinge eyabereke goto asegeka nero yairire ogotongora gwokoroswa we pareyo asebono alireire na goteba na chikubaroseria e pareyo urajuri tukambuka agotumanya asarobotiro kobwatia Riberera lyokorobekana ningoriene kiwe mambia rero nabamenyi bekenyorogia ikenye imewadia Nyakoe asebare kwe murunganiria eparembe amalieta nangoro kupita mokaya murachake kurubo mataraiti asebare ya ikenye ekoruko nyabote egendo magati to chandegete omo museo itono mogabana emwatareterete para mokabeka maraboka amarabana rato chandete no entori goeta medangoro kwa ase pare esi Kenya ga iga kenyoreke ye Kenya ntobwatie taracha namba Ibere igo mukondo gitaje takabeko moromu uta okonanta nona abana bagusinykwande school gukwana ekerekyo nigo batebire buna babeire bagwetera makongwa mange nonyenekero gyo kubarusia abamwe bokorwa asenkendu
korubo yagi ngumbu gote ngumbu aseito ntomanyeti ingitu akorete ngumbu a gochakera ikenya tonjo ketogendo nyabata tonjo ketogendo magati egente kina kitutagete kuboli ngaki aya simbarati kimole no yaki inkiokomotebia ngomasemi ole kende aichi chato konye kuruga igetara che abana baitu baetere erene jirani muze kuri ngumbu ari ngana obwari era abandi bakumubuli aho tachikuru akagure tukurukana azanya atachikura mbunya katanyiro batete kokora magendo ono twari kubulira omwe musito n'abantu abaito bareka ikabonzi anantu banya kwa ewo ototete komanya so musimi watobege ngino ndato sirete gaiga tukabogoli togetwe kana na n'umutugo cyanga bwoye abasaye korwase kenyore kyo ningo batebira buna ningo bakorera omokia bokomoikera omwemsio bakosmaso yagi konende omokio botoraibora matunda ndonsi tenkoro kubasi kemunto iga iti epara ya ikenye omugambi oyo koro kunganero yagi igoto market chikura ntubuna basaba ketoka moliki tomokwanere tori go chikorara asandons pia sarate garada aboke ange ko kolegas ndiye tanire odarara chinchende ons chubono no tole ground na ndengo swatoro bis abaga kabaendeka useba to device kuna chenisi to kolegas usena kimangateba okuboria kwabogochia serikali ya county ya Kisii no kwenekia buna omunyakonda oiranire erokorosie pareyo asobo ikirano ku Silvanus yondieki kitutu chache South ODM youth leader nchege ntona ngoteba neke omweshimiwo yagi buna chore tukabwenete gokogo tokorere gento gekuru kwi follow up bonige kemambie tu abokire okoba nendo mobere no roro tobwata matange kenyoro gaiga kiregese tokwaranie para ntwege ndo tokobori ngigeko erata akobwatia contract eyu echiche so that yetokorere para asomokia bogotema kumoikera omwemsiobo nigalieira na goteba buna na chekweneke buna epare yo nkorosigwere boikiranu asamalieta no ya Cosmas endo mwemsio nyako award lero itukalia lero abantu baitiwa ni titu bakoro korobekana bakorra mekange paro mo contractor tue korua mochengo ya cha Kenya ya genda iti terale mwabuya omo contractor na jeta kanyerema tokanyeigora gakorerwa grading kabekwo morom ono mo contractor na jeta kabekwo morom embure kamoseria igo morom ole bitunu para go saba abantu baminto kende yonsi akerkia abeira kerabage chigume pintura koraga singia bacha bato kwanere kiera mbaro bato begeta babisi bato kwanera senjere nyororo na intwe twakwanera bali abakubwa asenge nchomo omwemsi etabwati besa begete mu kararo serie para Gingo reporter Getembe korwase ekenyorogia Kenya kikegotoka se wadi nyakoe bunge ya Kitutu Chache South Eritrean Juliet Kwamboka Juliet Kwamboka mbiamono ase oroboti oru na togoska bosio chingaki abaibori bagendrete kweroberia erio koirania abana babo chiskuru gochakira Jumatatu ewiki gocha bachake ekingisegia kabere gieta mwejega ya kabere mwaka wa 2025 gose magegayo gokora halftime gose mutumokomoke nigo omosasiroti omonene bwe parish ya Kebirigo Father James Obaigwa ritskora rero araimisa yogosemia abasa na boyoko basabera chingaki chiga bagocha kuirana gocha ase skuru Obaigwa nigo aro boseme gocha ase abasae nakoba kwanira chinchira baranyare komenya buya ase bugima bwense yega anemono ase chinchira cyake muika na boigo ase ababore gwetanga kurwa obutumike bwa Mario giyogo tinda na boigo emetanda fatike digisema na robotira senchira ekobwatia Chingaki abaibori bagendrete nemeroberio yo kohenekea puna abana babo inkoirana bare gochase chisukuru maiga yo mutimoko omwenge wetamu eyeiga ya kabere nigo iparish ya Kebirigo inse yo musasiroti omonene Father James Obaigwa ritkoria rero ara emisa asabasae bonsi be parish eyo na kubakurira abasae abaiga tebaeswanani no botumeki bwa Mariogo yo botindia na boigo boda ebyo bireirere amagima abo gusareka. Sisi leo tumesema tutaongeza mabati, tutaondoa mabati. Kwa hivyo kwa hapa leo ni kuomba kule nyumbani kwa pikipiki, wale tunaenda shule, mambo ya pikipiki ni baadaye na ujue ni nani anakubeba wakati huu
ili tutakaporudi shule kesho turudi salama, hata wakati ambao unaenda shule. Naomba kwamba madawa yale ya kulevya katika vijana wengine, tumesema kuna vijana wameharibika. Nyinyi na wao vijana wa parokia hii ambao mnatoka katika kaunti ya Nyamira, nyinyi ndio kielelezo cha hatimaye chaka nobororo nobokomu na malika lakini omwelioe okole kubatono asubulwa kubatikana na yaiga mbasabwa nonye bagwetera amakong'u ao buna basae barende na koenekia buna nkubasika bare na kubaigwera abaibori babo. Zina ni Christine Marube, animator kutoka Ibere Center. Abana yuki baitu omwatere biwa okorama ya bwerwe asikira ingana iyora take konyora subuhimo nekero kwanyorire okonyora musingo kutara yendera amakongo aya yaete lakini obe kuna tikaramu ya pensi tigemana ne maki kwa tigire tigebengia era konya abandi wakati wa after ndio mambo mengi yametendeka maovu, kwa sababu umepata nafasi ya kuwa nyumbani. Naomba msiletee wazazi wenu aibu, don't shame your parents, wapatie nafasi ya kuwatafutia na nyinyi siku moja mweze kuwa kizazi na kiendelezo chema. Chingaki echecho nigo abasae abaiga banyora esemina eyeritu kuria rero nigo nabarabwo baburire abasae bande kumanya injira engia bagutumika emitandao yekerero nabarendete baisa kwirera amagima abo oturubana. Tumejifunza mengi in this life. There are so many challenges, and those challenges we need to overcome them as the young generation. Always live between our needs. Pressure, reduce pressure, mostly kama majenzi, reduce the pressure of social media. Sisi kama majenzi, yeah, we know digital world mali verification. Always let's back the search with the positive things and yeah, avoid a lot of distractions. The cheers zenye tunatoa saizi, let's make them cheers. Wakati unapitia shida, vumilia, alafu mwishowe unapata mema. Hingo ripotera Getembe kurwase parishi eyeiga ya Ibara egotoka emeye wodi ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu kaunti ya Nyamira. Njefatgad Isemba. Mukonyi b'umuraibu ensi ya Kenya Profesa Abraham Kithure Kindiki nigatebire serikali niri tayari gotegerera abakenya nabo kubwatiri chiko na kwa abakenya obosibore bwabo gukona kurwa ebunge ya Mavoko imeya Machakos singa kichumururu empowerment Kindiki nigo agikire chibura buru gosokorobekana kwa basaibe kagorgia Gen Z wakorekana ritukuria Jumatano na goteba nigo enibo enyingi yabete kigosariwa na ya serikali tego cha korigereria abantu bagusaria ensi ya Kenya. Na sisi vile vile tunaheshimu uhuru wa wananchi kujieleza na kutoa maoni, hata kama hayo maoni yako tofauti na maoni yetu wala tuko serikalini. We are ready to listen, to be advised and to receive input from the people of Kenya. We also respect fundamental rights and freedoms which are protected in the law of our country. The freedom of assembly, the freedom of expression, the freedom of movement. All freedoms are respected, and this government will honor the Constitution and the freedoms guaranteed on the people of Kenya. Lakini ile hatutakubali watu ambao wanajisingizia ya kwamba wanatafuta haki ama wanatoa maoni ama wanataka kusema maandamano ya amani, alafu wanatumia jambo hilo kuharibu mambo ya usalama wa taifa letu la Kenya. Mliona vile maduka yalivunjwa, vituo vya polisi vikachomwa, mahakama zikachomwa,
barabara zikachomwa, na hiyo sio demokrasia, hiyo ni uhalifu. Mtu ako na haki ya kujieleza, mtu ako na haki ya kutoa maoni, hata kama hiyo maoni inatofautiana na maoni ya serikali. Lakini ile hatuwezi kukubali ni majambazi, wezi, wahuni, kuenda na kupora mali ya umma, kuumiza akina mama, kuumiza wanabiashara, kupora mali yao, na hata kuvunja vituo vya polisi na kuvunja mahakama ambazo zimejengwa na kodi ya wananchi. Na mimi nataka niseme hivi ya kwamba hatutakubali nchi yetu iharibiwe na ikuwe nchi ya fujo, kwa sababu tumeona nchi zingine zimeharibika, zimekosa amani. Na ni lazima, najua ya kwamba kuna malalamiko fulani ambao wananchi wametoa jinsi wangevyopenda polisi wetu wafanye kazi, na tunashughulikia kuhakikisha kwamba huduma ya polisi inaheshimu wananchi na inaheshimu haki zao. Ntio murigirira togochikogenda ase omotumo moke imwe studio korase studio akabere tokogenda ase chituka toskare ngure natore ase gikagitari Getembe. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na woigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asinigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo musongo iyo erangene duka Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Karibu sana sentunda ya kabere ngendere kumanyika tiari abere kagwate kakorase ensemere ya siasa. Matukabere magiga yo mwaziri boborindi boime omoske honest maskip chumba murukomen kosoka na kwegera abanyanyimbo ase ababoria batumeke chibunduki chiabo boikirano egento kiagechia abananchi na gosokya ebirengerero ase gati y'Abakenya na boigo abarai anamuno kurase ensemere ya upinzani bateba nigo omoske murukomen achikire Abakenya banyare kuraswa ritukore rero nigo omoske murukomen asoke na gokana ching enganeyo ase atebire takwane tibuna Abakenya banyare kuraswa korende nigo abakagosoma igatie Chinsa chiria abanyanyimbo babwenerete gutumika chibunduki chiabo. And I'm saying this with all humility. I cannot order an Inspector General of Police on anything because the Constitution denies me to do so. And I did not order the Inspector General or any police officer to carry out any extrajudicial anywhere. Your Excellency, what I did was to state the law. And as a lawyer, I have studied, read this law, and I understand what the law says. And what I told the police officers is, if you will not find me anywhere where I said somebody should be shot to be killed, you will not find me anywhere where I said that a police officer should take orders from myself. No. I restated the law and reminded them what the law says. And for the benefit of those, Your Excellency, who have been speaking out there, I want to read for them the National Police Service Act, Section 61(2), and Schedule, particularly Schedule 6B1. Your Excellency is very clear on the use of firearm. And I want to read it verbatim. It says, Your Excellency, that firearms may only be used when less extreme means are inadequate and for the following purposes. 1, saving or protecting the life of the officer or other persons. 2, in self-defense or in defense of other persons against the imminent threat of life or serious injury. C, protection of life and property through justifiable use of force. D, preventing a person charged with a felony from escaping lawful custody. 5, or E, preventing a person who attempts to rescue or rescue a person charged with felony from escaping lawful custody. Your Excellency, I'm not the one who wrote the law. The law says a police officer, when faced with a situation of a threat of his life, must be able to use the firearm. Mojumbe o kitutu cha Chenoth omoske Jafeth Mokaya Nyakundi nigo esokire na komotia bali bagendreta kurobekana Chinsemo imeyensi ya Kenya kunenjera yamo yo komwamiriria omuraibwense na konekya bunangurwari ase ekirugo kiaye. Nyakundi nigo atebire moske Ruto nigo achoretwe korengana nirichiko yensi ya Kenya na nerebuya aegweri baga akore emirimo eri achoreretwe. Nataka kuhakikishia watu wa Malaba siku ya leo, mimi kama mweka hazina wa chama cha UDA, sisi we will make sure that we have a free and fair, credible nomination. Yule ambaye mtachagua kama candidate wenu wa UDA, yeye ndiye tutasupport na tutasupport yeye fully na kila kitu, kwa hali na mali. Sawa sawa? Sijui mko tayari? Unaunda kiongozi ama nyinyi mnataka kwenda opposition? Unajua uzuri saa hii nyinyi mnajua serikali iko wapi, si ndio? Siko William Ruto hapo. Siko Raila Odinga hapo. Siko Musalia Mudavadi hapo. Siko Weta hapo. Siko Oparanya hapo. Siko Gavana hapo. Nyinyi mnapiga nje. Nyinyi mnakubali kupiga nje. Mnakubali kwenda opposition. Si serikali mnajua ni ya UDA. Mnajua ni ya bottom up, ile ya kusaidia mama mboga na vijana na mama mboga na kila mtu. Tunakubaliana hivyo. Mungu hapo ndani. So mimi nataka kuhakikishia kama treasurer wa chama, we will support the candidate that the people of Malaba will choose. Na sisi tutamshika mkono mpaka kule bungeni. Sawa sawa? Mimi sitaki kusema mengi, mimi ningesema ya mwisho.
tunataka kuambia wale ambao wanafanya uchochezi, yule mtu ya kotikombo, yule mtu ya hasira mingi, yule mtu ambaye anatoa maneno machafu, ya kwamba William Ruto was rightfully elected by the people of Kenya. You cannot use the back door to come and take power. If you want power, be ready. The elections will be in 2027. Prepare yourself, because you don't have any agenda for the people of Kenya. You cannot ban police stations, you cannot ban cars, you cannot ban government offices for the sake of your selfish interest. Sisi kama wananchi wa Kenya, we cannot go back the 2007 way. Nyinyi mnakubali turudi huko manaya ya 2007? Nyinyi mnaambia mchochezi na magari namna gani? Mchochezi Muraibensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ritkuria rero nigo ara umuyiga bugotianiwa kwa batereneri abayabe kiombe kia banacheshi kose KDF ase nyomba yobora ya State House omoche o Nairobi. Ruto nigo arukoboria gocha sabara yabo kobeko mukia ase burendi bwensi ya Kenya. Bernard Waliaula, Commander of the Kenya Air Force, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear allegiance to the Republic of Kenya and to the President as Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. I, David Kipkemboi Keter, Commander of the Kenya Army, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya. To all of you who today we have witnessed your promotion and investiture, I want to say congratulations to you all. Pongezi sana. This elevation and new responsibilities is as a result of your commitment to the service of this country in the Kenya Defence Forces. And is a recognition of your hard work, of your dedication, and of your exemplary service to the Kenya Defence Forces and to the Republic of Kenya. I have meticulously observed and with a lot of diligence looked at your career progression, and I am satisfied that the ranks you now occupy are merited by your service, your commitment, and your integrity. To the new commanders of the Kenya Army and the Kenya Air Force, you now occupy positions of great responsibility. It is my expectation, and that of the people of Kenya, that you will discharge your responsibilities in the interest of our nation, for the benefits of millions of our citizens, and in ensuring the safety of our borders and the integrity of our boundaries. You join Taika mirongo itatu na isano na imwe igore Chinsa Ibere chabono botuko havira kariri kuri studio yako nero kwaneke mena chibichana mariyungu kachira senchira ere yobo ekranu veni Nyaboga koroso muna bimanyiriro nenjenga thire Nyaboga ngwira na tori gega chiuka Chinsa inye tokare traja mona yanda manga senchira yobo ekranu toskare twaro borigiro borobia asemro ya Getembe TV ekobwate weka Chinsa chinye na indi.
Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingagi ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Superstores yego toka se nyumba ya complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.